So go here my for me copy. Now so for that one is empty my me when so there. We made the pine so my head kind be the my phone in a jamming. Timamu for my display in your grow. Mama for my display in your grow. Anka everything as an Anka sound for me. Anka Messiah for that Anka sound for me. Myself, the Kanya one family will be all. This is Kenya, woman, with my one in a summer. Yaman once a move for an amazing. And then what they are minding me to you. My free me, man, my head, myself, walk fire, yeah. Myself, this is so I'm sorry, bye. Bringing some money coming for you, and some mama to feel. Ghana de Shmaima and Nano Pemi Church and Munina Sompa 106.5 FM Accra. I brought to say you made a friend of Sompa Rhapsody yet not seen a Suyantia Wabra Boom. Sompa Rhapsody, a Basufia, Juadabisi, Fiada, and upon watching Ecosia and Opanundu. Reverend Professor Joseph Safo Dunia Bakusia Guabuajin and Opayetna say, near Mawa de Suyan, what the Bebobra. Nimdia Betimia Brabo Tumpong, Yansan, what the one Namobesi. Hosea chapter 4 verse 6 was in him dear me my ninti or moyera. It had run upon our pay abrabum in dear dear. Now do a fit not to Sompa 106.5 FM Accra. No to suffer busian for no Monswaba. Bra your Facebook page in a live Cecilia Becaya home. Na and Komoi Frebusian 44944. Frewobino Binsun Frewobi said the Abra Ruthi Canono. Frewobino Binsun Frewobi. Na Momra Facebook, we are Jumana Wutie. Or iPod dishes was soon now Wutie. Na unso swapping him dear Diabobra. Ain't Sompa Rhapsody. Nyansa ya debo bra no na asono. Ye baba shisha watinka. Ye baba shisha wajene. Ye baba shisha usunsumu wa brabo. Ye baba shisha wa brabo. Ye baba shisha wa wariye. Ye baba shisha usika sema no pay. Ye mpesa da achu beka semi huyanka nenso na kechi. Ye pesa wunya nimdie na wode bobra. Etu ni aba Akosua go Aboagye Akosua nhyira betimi afram die nyame yhyira no. Matna CD na ese nyansa nko a. It's your Facebook page in Sompa 106.5 FM Accra. Your Facebook page in Sompa 106.5 FM Accra. And YouTube, Sompa FM Live. YouTube, Sompa FM Live. Your TikTok, and also won't near the short videos, not to ho. And also, Sompa Accra 106.5 FM. Sompa Accra 106.5 FM. Now, when him says Sompa Rhapsody, dear. Now, what you be, I drew ya what the say ya. What will be better na say? Yedru ya wada dia wo ho bi betina se na uni aba Akosua go Aboagye de uni se me ne aware mu nkomo de ase ayete se pono ne mpontere aware mu nkomo ye me de papa enti obi busa se Akosua wo start Sompa Rhapsody ase won hye danka aware mu na msi nya abotere na me de aware mu bishop beba me de aware mu bishop beba na ebi mutiza betima isi afa na omu kowura aware mu yi swati ase no omanya bi dia bo omu ntoma no aka bosume achasa aka kredi aka to na boro no say say baby amekodo honya meresa obisi Akosua wo shase Sompa Rhapsody and then wo kasika ho asem say what the financial expert and then wo can think but aware na ye nimu no dia wo maso na msinya abotara eti enne me bowura wariem enne me bowura wariem wo Sompa Rhapsody so eti se wonya nware ya brabetie bi se wo ware ya brabetie bi se wo ware ya ja ware ya brabetie bi se wo ye wadwene kura se wo nware ya me se brabetie bi na enne Sompa Rhapsody ya wariem nkomo ne ye ba bedie se obi edi adanse se awaregyaye no adoso dodo obi edi adanse se awaregyaye no left and right baby awaregyaye. Recently, Ghana Statistical Service had a report to be babontain. Nipa omeja wari wa Ghana ye more than 500,000. One more separate news ye more than 400,000.
Eti na wubusa wo say na sa Christopher nso na do so Ghana ha de na so mo de na do so pa o enti ene ye busa se eba ne se na ye te ne se ye no ne se na amene eti anopa ye brankrofo ye dede no ye ba be hyehye waware ama wo enti Sompa Rhapsody nkrofo ye dede no ye be hyehye waware ama wo no pai eti se woni ji nkomo ho wo be se wo die nti aware egu a betie me anopa yi wo be se wo die nti aware ntimi nyina betie me anopa yi ena wo nso aware wo mpese waware ni begu a betie me ena wo a wo die na gu awie no wo nso betie me ena wo nso afa na wo boaboa ho akwa aware no wo nso betie me e se bia wo mpese daachi bi waware ni begu na me hu yanka ne menu me ho de ya o se de OJ ka no me hu yanka ene menu me ho ya papa eti wuntimi wo mpese wo besua nyansa wa abrabom se de OJ ka na de besua nyansa me nware nyo me se me nware nwie no wabeka se me hu yanka na wo bebusa wo se na ye de pa na sa brante we na me ware no e bande se na sa baba we na e de ne ba me tima me ware sa baba wa we e de ne ba me tima sa brante we na me fa ni e de ne ba me tima me chusu se bio be ma basabasa we e ma me maso mo papa oba basabasa we ma o se me ma e ma me no this is shanan so say wo chusu obi a enye wo kwa na wo chusu afa you are choosing the father or the mother of your children wo kira wo mama me na wo kira wo ma papa eti we nya de edidi agro eti brabe sua nyansa wa ha na wo ma fam wo twam akwansa ba na ma wo so ba bia wo duru a wo hu kwa wo de wona mo be sisi ye eti na Sompa Rhapsody enti ena divorce awari jaya do so sa eno ne asem wo da paso no pay brabe tie bio na timi aboa wa no pay untie me futu semi enti enedwumedie no aye Sompa Rhapsody many Bishop Dr. De Asare Morris Abundant Life Family Church International ena eba bechichi nkomo Bishop Dr. De Asare Morris ewa ha bebre fene Papa Morris ebisu fene the Bishop ebisi Dr. De Asare ni nyina ye enti na me Bishop Dr. De Asare Morris wa ha Abundant Life Family Church International nyame adumo enche no wonye 60 years na watro 6 books watro nwoma mako nsia ebi ono an experience awanya se ene wo ba betie bishop awo ho 60 years life experience na wo ba betie no adisua wanya mistakes awaye ne ewo hunu eti we ya brante na se we ya baba wa mesi ha na se wo de wo fidie ne to wo pa kire sai se wo ba social media sisi a na wo betie Bishop Dr. De Asare Morris ebi se ade a wo de 60 years enya no ene wo de baba ma wo kwa enam sompanti ade a wo de emfie aduosia obi wo kura 60 years na bi kura no wanu ho ebi se obi nya 30 years wo wu obi nya 20 years wo wu obi nya 40 years wo wu eti nyame na dom wonye 60 years wa tro nwoma nsia
enti nyame adom ebrepam no nwoma no obeda na di ebre was celebrating the 60th anniversary no na no so eduru ho ayebedi ho nkomo kama na enne de enam se wo ye obi a na ne gi aware ho nkomo na wanya aware mu adesua no enne Bishop Dr. De Asare Morris Abundant Life Family Church International oba Sompa Rhapsody so awoni Akosua Aboagye me ne be konakra na wa ha ne abedi aware mu nkomo eti waware ne wani gi ho no wumpesa aware ni begu waware ma aware ne gupen ena wo nso afa na wo bobo ho akwa aware mu a ena dwumadie eye wodea meka wo se dwumadie Joe's Bread and Pastries for ena Pepsodent Cavity Fighter ena asoma sene enti just hot kinky dokono papa bi eye 3 Ghana cedis pe eye wholesale dokono ye package na hodo yetimi package de cassava fish ni ka ho na wo de ko an eye Joe's Bread and Pastry for na de just hot kinky aba ye fa ni wholesale dokono doko ye tu ni wholesale enti se bia wo ye kinky party aba bia betu dokono na free no eye just hot kinky wo ye yie na wo pe dokono de serve wo ho a eye just hot kinky se wo ye party wo be wore na wo pe dokono de serve wo ho a eye just hot kinky ena ne dokono no so eye yellow corn no ena ode aye a vitamin A wo mu no eye hygienic ankasa clean hygienic preparation no 80 funerals event bulk purchase eye dokono ye tu no wholesale ene ye fa ne just hot kinky we eye business idea bi anyame de man no they say omo ton dokono na ho no mo kotu dokono ni free o ene obi aha no koto dokono ni free no hot 3 cities no de be sia bonte no oje ne oton 5 cities 6 cities 7 cities eye just hot kinky etinya omo ton dokono nko a yenso so ye pe kinky party no na no me ye kinky party ma madwuma ye phone am say me order dokono be 60 ene omo de bae na koyie papa no omo de cassava fish e de kan ho ene omo de green pepper no e kan ho no omo de shiton so kan ho enya sam keto se do si penny bia ebi ye 20 Ghana cedis 30 Ghana cedis ebi ye de sadi kan de wo penny bia eye just hot kinky enti fe wo mo se sia etinya afa na wo be order dokono free baby no omo disappoint o me catch omo se wo mo fa dokono no emre me 12 dokono do ha 10 am me catch omo se wo mo fa dokono no emre me 12 pm the bought 10 am no omo de dokono na ba 2 hours before time no mo de dokono na ba eye hot ne dokono timi si 3 days na still a eshe chest na odigu mu no eye hot enti fra wo mo sesi na just hot kinky eye 0256068832 eye 0256068832 and na Pepsodent Cavity Fighter wo mo boy ne de Sompa Rhapsody ebrewo Pepsodent se bin kan che wo say bomodin sa wo sinegu wonu mu no be ye ne yie wo chichi wo si ya fa Pepsodent Cavity Fighter chichi Ghana Dental Association wamajiatum more than 25 years and ye de Pepsodent Cavity Fighter toothpaste ye de achichi yesen eye Unilever for other romenti enti se wo pe cavity ni bia 175 big family pack na wo ho 120 gram eja akwade no so wo ho 65 gram 12 gram no ni nyina wo tu kwan wo ko ba bia eye Pepsodent Cavity Fighter eno no eti shan so se woni ne be konakra na Pepsodent every small matters etu betimi afre 0800 2030 0800 2030 Pepsodent Cavity Fighter and na Joe's Bread and Pastry just hot kinky and na so masene amede Sompa Rhapsody everyone opay eti for brena so se me bedin community me ko studio bi na makoma Bishop Akwaba opani memo Akwaba o yeah na Bishop Mafio Pao me who watch papa if dadem me frɛ ofi dada ɛna me ne wo ye bedi nkomo fa how to na watro ngoma bi how to maintain your marriage ekwan be fa so asiesie wa ware ye di ho nkomo na it was a fantastic show edano ye the call TV3 program yes answer the call abrabopa e wo TV3 yes me send the call TV3 ampa I e wo abrabopa dwumedie so TV3 na wo so kodi nkomo how to maintain your marriage na e fantastic na Bishop die ntie na me de waba Sompa Rhapsody no ma me di ka ma wakwa ababiem thank you okay enkomo ye ba bedie ne ye awaregya ya adoso na ansa na meba ene topic ne so no minim senya me ya adomo a enche no wanya 60 years na watro enwoma nso ensia asa da no obaba beda na di na ka ho asem kakra kire me fa wo 60th birthday
any 6 books no that be a bit hunkomo but before I be dissect and a topic no for divorce our ya do so bebrebe no ka ho asem how do you feel say nyame aye wadom na 60 years ababeto Akosua me dase na yemu no wa chiri okay na yenim say nyamma okay nanso yani boy yes dwe no na waduru ho yeduru ho onya 60 enya 60 na say na aye onwanwa say na onim say wa chiri na nim say wa nyam nim say nyanto onim say wonya nyansi onim say wa ya branche sa antia da bia me so me dimirika sa me koba sa o koba sa e onim say oh 64 no de eh wo mo wo ya ba woni ba ho so no a day nipa to me preach be 3-4 times uye adwuma say me preach ba ko pa no ma no wabre ahode ne kwa awode ne kwa fam so first na wo run na wo tu kwan na wo kona na wo koba gidi ze bo the whole year kra me tu kwan ya ka na ma koba ye 4-5 wa ko ase minim se da na e de na wo ba me show so wo fi da da mu no sa bre na wo bo ho akwa America na wo kwa no aha e na wo ba me de wo ba ye TV3 ye abrabo podwumedie so saa so no wo ye na se akocha na wo twiye mu meze ko etina ni adaje kra batene ahode no eyi amoaka oje nwumo se ahode ni hot ya frame kra me se mabre wabre se bra sorry where you right and so first now you are all over the place don't me no beba be dis asem no ho nkomofa enyini ena so obi ye babunu na ne owo ne 20s obi ye babunu no owo ne early 30s a said the wo kan sa bra na ye wo se wunya nru ho bat ye hu ya no 60 years no edru ho ene na baba beto no enti da chi be be na di hu nkomo some of the lessons are wonya na 6 books na watch 6 books e di enti dem a watch 6 books on my 50th birthday no na I was praying okay most of the time no I na my birthday do am the year empire ball as a who them now bompaye okay me you be a me celebrate me is say be wonya obi odi birthday na ho te no wo de odi birthday wo hyedem edu wa wo da wo hyedem wonya obi apie okay na woni nyame di nkita ho na kwasi adam akọ asori akọ der rade ase okay pa bom mu no and already started so na me kasa okay most of the things fam me amakasa mabrabo wan kasa wabrabo and no me be amafam that why don't you put it as a book to be I want to ho na emma echirima emma omo so I promised myself say at my 60th birthday I'll make sure at least anyekra 6 books wow I'll be able to bring it out wow anyam yadom kakra as say the metima ka say mawie we intend to press our mobile start at party I will see birthday na wada ni nyina edi bobo books na title ni bi che me just the title just near the kind no let go offense and let God let go offense and let go obi aye wade ama na ye wo ya no jemu na manya me kwan when nyemu God will be far away from me so chain that che baba be this book and then me will divorce so but when me mo abobo so and a second book no second title no yeah before I say I do ansa na wo beka se me ni obi be ware no de nimdi a wo hia that's right and no so Facebook say me no be di nyina ho komo because before you say let go of offense and let God e powerful because obi a wo tie me bia be dia dance say wa fa bibi mu a eya obi betimi aka cho so obi atia na nanso obi betimi akasa ampa enema bi akwa atia no obi ko ono ane maame ono ane papa ono ane kro ono ane yere how to let go no that me do beba me and a second book no before you say I do nipa bebre no ye wura ware mu ase ye de nifra obi kan say marriage is love is blind but marriage is the eye opener I love that say marriage is blind love is blind but marriage is the eye opener it will open your eyes it before you say I do a very powerful book especially for the young people and a third one so title near a good leader because we a leader we a penny our dad safwano and now you be so our ministry all over the world it's how to be a good leader you can good leader one why okay that's the third one and a fourth one no title here releasing the treasures of heaven of heaven na say osuro ejapade uje mu diama and no first ka someone we release it okay woman enema
Bible say or the or sorrow ne honhom nhire nyina okay. But you have to release. Say woman etimi free slow ebeya wo chefa. Eti kwan be fa so a reality. Okay. Niam bi ese we ye. And say be fa sika ho. And as a kingdom finance ebi a finances. Okay, that's the fourth one. And the toso num no. And the toso enum. I say let go and the stream of sources. The stream of wow. Yeah, the stream of sources. The stream of success. Yeah. And the final one no. The final one no. Hey. The final one here. 6 books. 6 books. Wow. Let go of offense. Let go. Before you say I do. A very powerful book. Good leader. I do. Good leader. What can want some and you releasing the treasures of heaven. Yes, and also what can want some and what can success and so success so want some. Yes. I say I go so I dey back am no. Say na me refuse. Say omo kan bi ti me say da chi me say that the wabana enyini no omo kyerem say niam bi wo ha wo nyini a book of me am actually I feel na wo hye and of believers authority na say gidi for to me a ekuta wo mo na me am aye to me okay aware mu to me sikapse mu to me but ese se wo na hu kwa be fa so exercise sa authority no that is books ni nyina ye be fa na one by one. Let go offenses, okay. The stream of sources, releasing the treasures of heaven, believers authority, a good leader, and before I say I do. Powerful Bishop that chain American you better that 6 no but ene de me do buy ye be dia ware mu nkomo mate Sompa Rhapsody dwumadi a ye de aba radio so anopa 8 a.m. to 10 a.m. de boa nipa setemu yedi efse hu se nipa bebre no Bible se nimdi a mema ni nti omo yira ye di ye won chechede wa abrabom bebre efse ye ni nimdi ewom obi ware oni aware mu nimdi obi sika ba ne nsem a oni sika mu nimde obi oni atenka mu nimde obi nim honhom mu nimde obi nim adwene mu nimde obi wo kra ni nipa ho nkita hodie relationship woni mu obi wo ha say nipa kra no oni hu nimde obi wa abrabo na ankasa oni abrabo hu nimde etinu no se ahosiesie kra obi nim etinu nso ne na musa enti edwumade ba se no ye be ma hu nimde na it's a practical wisdom na odi abobra said the bay beboa mo timi ahyehyɛ wabrabo na no ye ba bedi nkomo Bishop wogitum say awaregyaye adoso said the Ghana Statistical Service wo research wo de babo nten kan no Akosua aya na mere ho ema saade no papa say awaregyaye me ne aya na statistics for eka no Akosua e bro sa o yeah because you be an be report and you be an be report and you be an be report omo de agu in silence no e do so chain ne aba public wow and yeah omo de agu a as obi akura nim so na mo no kra na wade agu eno a won ka ho asem no e do so bebre ese wo mpo a ye nim so magya aware ana omo ti aware mu nso aware na agu enso do so chain ne ada bontin wo mu a omo aware omo ti aware mu omo ti aware mu omo ti fie ba ku mu aware no agu nso aware na agu eso so omo nam ho omo ti ho bi eso so aware na agu nso aware na agu wow omo do so chen omo a omo eti aware ase no wow enti Bishop mami musa wo edientina awaregyaye adoso unhwehwemu kakra waye no edie na de saade na ba bi ko menyi ni se ba ma bi kwakọ ware wo ba bi a na dwempo ne sa ware ne begu ana oba bi ko ware ba ma bi a ebi a ne botaye ene se ana so wadwene bi se aware ne begu but enya ba enti unhwehwemu kakra waye na enipa woni wo madi nkomo omo secular world omo ye Christopher unim omo ye Christopher omo nye Christopher unu omo nyina din kita ho wo share leaders wo share sofo wo share omo nye sofo wo share nkremofo wo share traditionalists wo share all kinds of people anyame amausa nyansa no and wonyame amausa opportunity wo meet all categories wo share as I say nkremofo wo share Christopher wo share leaders wo share kwakwa share afo wo share omo wadi wo share nipa bebre edien na wo susu se yennim ntia ama waregyaye edo so sa me ase Akosua
na me chia we tie Forson na me adwuma panso. Yeah, that's it. You see, Akosua, almost say, Ahaya Muwe Sompa, a institution, me boy. Yes, a Juma. A institution. Na a Juma no ayana institution biano, I want the rules and regulations. Ampa institution bia wo ekwan ya ye fa so aye wuram ene ekwan ya fa so aye pie it is a wo untumi obi ntumi nsore emma sisi asa Akosua ma wie university inti fame na say maba me be ye adwuma wo Sompa FM obi ntumi yesa there is a procedure bibi was so for answer kwan bi wo ho sesa wo fam and even obi ntumi nka say makọ journalist school awie nti no me be ye presenter Debbie this year tetew ya de wo fa niam abi mu nti no aware a institution that is the first thing say obi atiase marriage is an institution I to say adwuma si ho adwuma institution onyankopon na e de say institution no our establish say institution no onyame ana wa establish say institution no na a institution it must be governed by rules and regulations. Necessary aware na ye friend say aware adwuma no e wo enhyehyeye e wo mrada ho ayesese ye de toto asa wa onye ne saa entimi nyina dabi nti untumi nsore akeke say mekware ade biara wonni mu ntiase no saa de no untumi enye ne yie ade bia wonni mu ntiase no untumi nya ne yie because ade no ntiase eti bishop obegina tum say ye nipa mante ne maba won ye ni abere bia ko bebre na ye ntia ware na say no aware no na ye fe ba ye ntiase aware no ye fe but ye ntiase eno awi ye dan ho ni siana na makoma ebo pedi but ye ntiase enti wugide sade ba ko ama awaregya yam aban se ye de hu ekowuru awareyim ne enti aware na se lack of understanding. We don't know what is marriage. You see, I always tell people say marriage is not sex. Aware enye mpamu agudie akatima kapen agudie and sex is not marriage. Ena ayi mpaso agudie so nya aware ana aware nso enye awo aware nya wo sebia me ko aware because me pese me wo enu so nya noa so you need to as what aware ase it will be so we people say ne aware ye den ana me di kaka na Akosua aware ye institution adwuma Nyankopon ahyehye anyame ahyehye aware ye adwuma pa me Facebook no me how to maintain your marriage me kan ho me say aware ye adwuma kese adwuma o kan Ecclesiastes chapter 9 Bible say adwuma odi ama yen e wo yasase so a esese ye okay so adwuma it is a work esese adwuma bia so ese onya hu nimde onya hu akwankyere okay na wahu na waye adwuma nyame di ama nipa wa asase so na emmomu no sese adwuma no wanya mu ntiase ne mu nimde ne mu nyansa wontimi nya ne yie eti die nti awaregya ye bebre ba ne se bebre na aware ne enima de koro ena aware no so ye ntiase ena medwe se mehia wo bi nti me penasem nti ye nkwaware ena aware ne eye me fe eti mu nya me ma me ware ne to so mienu bebre ware ekwa aware mu ewo senti bi bebre kwa aware awagire bi a ode kwa aware yim owo senti bi ono awo na dwene bi anya nyame adwene dabi owo senti bi nti na ode kwa aware ebiti se oh me ware abrantie ya metumi akwa abrochire me ware abrantie ya sika wo fie enti no me abusuya me firi ohia no to betwa ya obehwe me ware abrantie ya omu wodin abusuya no wodin it is and say din na mefa enti me din no besesa me ware there will be a change of status they say member be Mr. And I'm Mrs. It is senti bi bibinti which is a wrong impression and nonti na leading nipa into our mu it will baby bi su kase bia me dem pese me ware me po baby obe satisfy me wompem that is it it will no de nti okọ no na jiri nya ne say oba ne be satisfy no obi so se bia obe si ne niema obi so po obi obedi nachi akọ nipam oh yes
opinipa ontino of four bar about to say muhuna no dimechi koni pemo osiem hwe who baby odi na chi a she ja lady no ho fe pa onto no no de na say wo de wo kọ e say trophy wife. That is it. Trophy odi opie no obi ahu animonyam. That is it. Nti obia wo senti a adwene woni tim ode ware na eno na emwa ohu ebi obu ha ope oba tenten obi pe be ma tenten obi pe oba anim wo bi achi wo bi ohu obi a won nti senti na ode kwa aware no eno na sa wo Bible say oba ma be free ni nane na gya ho de ne ho akobo ne yere ho no ma ye ho namba. That is the first thing. So nyankopon the first principle is unity. Okay. And before you can unite with somebody, no, there should be an understanding of each other. As I said, ansana motumenya kroye, motumaya kroye. Na papa sima hu kenya diama na ye hu no ese obi a wadwene wo ne tim ode kware. Eti imagine say oba me adwene wo mitim ma me pese me de kware be ma we ni say so obehwe me. Obem obehwe na wama miska de me hia bia wo de be ma me. Na be ma no so adwene so wo ne tim no say me so nyese bia me ba be fa wa ba be hyew. Me so me de ne say wo ne me be da na wo be si me ne mama me nti e betimi aba say me adwene wo mitim ma me de be ware nye bi na wo wutirim Debbie obi ade enko. So that is where the conflict starts. E ho no na say aprepre no efriase na sa ware no ko munya nka mo so agudada Inti catch us nipa bebre wo ho wa aware mu ete ho nso aware na gudada eso mo nam ho ring de hyehyɛ mo kwa begin on best start aware na aware na gudada Risha what is say ebi mo ho munya nware omo best start but afa kwa mo koye people no aware na gudada adentina akasa. The reason I'm saying say Akosua adwene wo utrimu oba ni trimu ni adwene wo be adwene nya Oh my god. If we tell you okay ma maybe I know so oja na yere a oba ye na me say na de na so oja wo yere onu no de nti ofa oba no se no opobo beboa no opobo beboa no nti oga no hu no na ga ne ye adwuma eto hu se ga ne ye adwuma no hu se bosome so a ne salary ye 5,000 no na onu so ne salary eye 4,000 no ohun se oyoba o me ma ne pressure oyoba o me stress na de oyoba o me kase me hia we eti na onu hu no ohun ti onu no to him no oba no adwuma na oye ne ye bosome so onya 5,000 enti oware oba bi otesa anya fe no oba ya konhoma bo asam anya fe no onwa adwuma na woni timu nto hu ga na no ga ne salary na attract no so wonware no because ompe oba ma ne pressure ompe oba abesese na de ana oba no so won ko ware no ono so na dwene mu no me pebe mo obehwe me eti bishop edi ani o enti ka mo mu nya nware ye no adwene wo wetimi adwene wo aware na gudada eti oba e wo so woja aware ni nyina ne sese girl no enyi ska no like enema miska no won so busanse na ene odu sika ye do no say na da me ka cho so me di misika behwe fie eti aware no amfa you see entiase ni ho because Bible say oyire no ana okunu no oye wo seso boafo o beboa no ya enti wo beboa me dia ade na esa wode esie wudu sika sie na wo beje me de ana wo bebe ma no so ade na wo so wo hwe oba no sika and that is odo ni ho debi obi a wadwene woni adwene na wo ka ho asem no na meka no 40 foundation. I have been a marriage counselor for over 15 years to 20 years. Na tie nkrofo bebre. Na utie nkrofo a utumi hu se adwene no ekita nipa no omde kwa aware no. Sa adwene no ana ye wrong. Obitumi etu say ohwe se oba ye wo skanti no ma menye fanim fa aware kwan so. Ode ne fa aware kwan so na oya na so oba de wo hia no wo ska wo da no a wo gisika ne wia no wagya no. Si hwe obi so adwene kita no enti no nipa adwene omde kwa aware no eye bebre na adwene no na enye enu nti na ama aware ntumi nyina no etiti ebi kan yem nim aware na ye ntiase ye ne hu nim de ena number 2 no adwene so wo ye tirim aye de kɔ no eno so nye ne to so miensa okay aware eye ade a efiri nyankopɔn nkyɛn
okay ne nyame ani ku enam aware so na nyame ede tumi ema ede abode tumi ema aware say ye be ware ne ye be to na abode so enti ana aware ye baabia onyame de enkabomu because we make say the first thing is unity enkabomu na baabia enkabomu wo no ehọ na odowo ehọ na ntiase wo ehọ no nyankopon sote yeah baabia mpapa mu wo no nyame ni ho enti no because eye onyame ade a nani ku hunti bonsam so fight marriage enti enemy no so fight because eye ade nyame na de bae na nyame so wotamfo ne tamfo ne bonsam etu ono so fight ekwan be no ofa so se nyame etirimu pono ekwan be no ofa so fight the unity of the marriage the okwan ofa so fight and say abri biara nipa mienu be ye o madwen so o mo ware no na wa boawura adwene ni mu adwene so nya dada bicha very esa no ado no enti adwene nya dada ti obowura mu abefa nafa enti ehọ no ana de empapa mu eba eti nipa mienu ti dem so mo nkasa onipa mienu ti dem so mo nna nipa mienu ti dem esusu wo mo bo mo ho timoden that is it nti ase two enemies atamfo mienu na obusa wo se nipa mienu na mo so mo do mo ho eba ne say that is it iti no enon say no mam me some way I call it the three pillars emma warrior engina my god the three pillars yeah. Lack of understanding aware ne yentiasie aware ne ye fe nti no anse ye kokeke wow powerful and adwene nso ewu etim ye de kware no etoso mienu na enam say ye nyankopon na de ba ye nti no bonsam so ani ku hu so obesai no of fight marriage. It doesn't matter how anointed you are and fa won sra and fa won paibo a obebo and no come kire any prayer camp abokakoda na say wabo wan wabo bishop say wabo wan wari mu anu wabo so for be frame enra o say papa me mako retreat na behwe ema begu ha bompa ye for aware ana me say wow anene mistake aye asofo bebre nso yaye instead say yebe tu nipa ne fo no yeah ya say bompa ye hwe aware ye mpa bo enim de Akosua esuban Pacho Bishop Saka hobi na afia me hia de Bishop Saka Bishop sa repeat obi say pause replay o say aware eyem paibo de esuban esu ene ban o patche say o kasa o say nyem paibo na esuban na o patche say se wo be bom pa ya chem kom kosi den obe use all anointing oil akwankyere biara na se wo ni subanya aware no ugure mu abepie be ma ne do se den na wo ni subanya obejao oba ne do se den na wo ni subanya obejao etu we use anointing oil afafa wukunu ne oyiri tiri ho ene ne nase ene ade ne nyine wie akoya akomkira ko retreat no akwa achia mountain 40 days 40 nights no na wie na usubanye unim kasa umuade unim se de esihwe nipa utiti nipa uye ntokapefo ni ade a we selfish uye pesemi nkumunya uye greedy adufuru pe wogire wo nko aho a wakwam kire ne mpa ebo ni nyina enye adwuma ugwemu me say aware emu otro Akosua aware mu otro nti se wanhwe nie na wo ye na wura mu aho ube pie ebe yiu se fidie nti I very important say ye behwe me book ni mu no me kan sembi ewo mu how before I say I do no me kan wom say some obe ware obi a hwe senkrofo no obi a omuade obi a ye selfish oye pesemi nkuminya obi a onye boafo ye nware no
onye boafo ye nware no tase ono de abribia oprema ne ho ojire ono nkoa ne ho. One of the things I'm can once I'm say marry a family oriented person. Obi ojina busua ho. Obi ojina ono nkoa ne ho. Oye so selfish. That's right. Oye pesemi nkumnya se ono ebe satisfy no obi ankɔhye. Onfo obi aho. Eti eni se nipa no wɔkɔso pain kra onte oni tema ni ode be hwe ne ma no ode be tatade ahye. And ode be ma side check. So nipa no ye nware no. Enti no before you say you do na be kwa aware mu no hwe se aware na wo komu no. Nipa ni mienu no. You see samu ye obi a mo ye compatible mo bre. Okay, compatibility now pa say. As I said my adwene ekọ benkrum. Na nipa mienu adwene betimi akọ benkrum. Betimi akọ. Okay, de me gidi ne no na wo su gidi. Okay. Enti no eni me sombo ma me ne no bi me sombo ma. Ende ma hia Akosua mpesa me ware wo. As I said me bisa me ho say ahifa na Akosua de me beko. Okay. As I said Akosua so to me bisa say ahifa na Morris de me beko. Enti Akosua wo daachi etisen. Ye. Me so me daachi ni. Ye fa mo mu hwe say daachi no. Ebe boye mienu a. Say yentumi amfa niam bi anto antoto ho na ya nhwe say we be ya me boafo Bible say oye boafo yeah enti no ese me hwe na me hu say ade onipa na me ware no obeboa me onye pese me nkumnya onye no ono nko ane ho ohu wanye saa no a enya ade a wo betumi aye obetumi aware ukọ aware no mu a wo besan ya pie aware ye nsem pi eho tro because we ware nipa ni suban eho na ye medan we ware a e nipa ni suban na wo ware enye nipa dua no enti ayo mka chiro obi ka say na me don me say gya odon to nchen cheni suban ansa because obi a oni suban no wuntumi no me bacho bacho repeat what mama obi a oni suban no wuntumi no obi a oni suban no wuntimi nware wuntimi no adenti na obi a oni suban wuntimi no because sa wokodo no a ni suban no enti no ebeduru baabi no odo no ebewu odo is a living thing etiase enyinti enyini there is a life in love okay enti odo is say enyini okay enti no there are certain things and you may be wo ho a enecha odo no emani nyini yeah e fertilize odo no emani nyini enti say no mani nimu a odo no entodu be it is odo no kra wo de ba na say 100% a nipa no suban betimi amana ahye kra adu zero yes yemu bebre we am ye kwa aware mu ewo me hu say na me nka de twi no brofo say charisma asa me hye nipa no said we sit tie ne bobia na che ene edin bi owo na ho ofe ne nantie the charisma eno na me de wura aware say so this they say the bishop si preach they say the lady ni si tonyum obom if you obompa yo obompa ye but enya no nipa ne bompa ne nche so wo suban that is it nipa ne timi yakom che ne nche so wo suban bompa ye magra da adwa enso ne suban ema wonya ni je wa aware ni mu Akosua Africa sa na osre Bishop say nipa ne betimi abompa ya magra da adwa agrada adwa nenso I tell you ni sune ne ban obie na no kasa kire wa kan oba fia omnu aduane ma woni onyi chop money te say omwa wo fie asiesie mu efie ye basa eno anso ote ho ni suban nye but we say bishop ye hia wo bia boy bia me hia me do no you see we are moved by the charisma but love my the difference between a charisma and a love no na you because me cry the charisma I can say last call dono charisma no eye onipa na ho keka bibi mu I said bia make us radio so be say anti Akosua me kasa ya me do thank you say do sika news pa but enu nya me suban Debbie
and I said the bishop Bishop Bena Akosua de na betina ho yi onim kasa wo papa nim nyansa wo eno ye charisma but enyo suban boy wo ye adwumo se o si kaka o siesie no ho he lady no ho fe oni tumi. That's right. No shall we have hips now when and then two now when the two now when the no four hey wo ye again wo ye guy eno ye charisma but enyo suban but ye share charisma no we are ye share charisma no ma charisma no attract ye fe wo ye tintin gram 6 packs men ka se charisma ye but charisma attracts show be ni pano but ye nyina no so ngare no dabi it is a charisma no twe be ni pani wia afi na be ni suban oh eti hu ni pana ne ho ye wakono ne ho ye wofe se do si ye na dwuma eye yi but show be ni wia afi na benya adade ahwe ni suban na boss na hwe ni suban to boss hwe ni suban now remind me of the female eagle. Yeah, sana female eagle tie. That's right. Se female eagle edru time ma wo ye on hit no pesi wo metia obesi fom a obegyina ba bia mema no wo but onye se odi na chia no ma ne nada de wo ye ne se otu na be ma ne hu se because they know omo ye mo anto omo nim se obai waso ope obi ne nada but o ma wo ne na ato otu a be ma na ope so ne da no odi na chi. That's right. Obefa edua wo fom na wakosoro na wa jem esese be ma na esodua no e wo wiem no de bre no o wi a first enso hwe no no wo mie o test the character. That's right. No abefa dua e wase ne kakra na no nso so watu eko ene obekọ super more than the first one no na no nso wa jem se etofom a be ma na ye disqualify na afi wabafom abefa I te say log na no nso wa so higher pa kopa na no nso wi a wogem ese be ma ne be so no wiem no de na papa nim de nti oyesa no se da chi bi se wo wo a ne manketo no one be ma ne be kire nkwara no kom be fa so atimi a fly enti se oyi wo mo a na se ba ko betofo ma be ma ne betimi abeche no e de na bo nti odidua ne so wo he. You see, aboa odi dua no na so wo he ono oya aboa no edi dua eso be ma no opese one ne da ne hwemprensa ansa no so wo madua ne tofo mu a na kire ne se daachi ubeku ne ma so ye oba na ye nipa ohia obi a no ne da ono female eagle no aboa kode oba no oso be ma hwemprensa se be ya daachi then you know the eaglet no nest ni mo na bru a esese yi wo mo a wo mo metofom no wo de dua na wo nipa de wo so hia erade mu ayo no ma yenyansa papa wo de wo so hia obi a won test no it esese ye sumi hwe esu ni ban no se ye yankoso anhwe ene de bia me ka kire mrante ni baba wa say don't be attracted by the charisma but be attracted by the character. Don't be attracted by the charisma, but be attracted by the character. But Bishop Bebre na so ka say nipa de wo ye de wonhu ni suban da gisa wona na kotena nti ho mebe mo aba ho Bebre na ka say anti Akosua nipa wo mu de wo suban sie emema ne de wo suban sie emma ne de wo suban sie eti ni suban ne de onhu da gisa wa wore na wie no ansa na ni nyina apie na no memu yi ano ama me na me ka tie for say Sompa Rhapsody na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra just hot kinky and a pepsodent and a soma sina me de ma wano pay enti just hot kinky se me mu asonte say wo pe wholesale dokono no watu na wakwa ton wo pe dokono na wo dia serve wo wedding wo party ni wo bibia 02560688832 02560688832 and a pepsodent cavity fighter and no any ditchi sin Unilever and a diabedra so was me more son to say was Saint Mania was Sia bro Bomodia sa obey was seen ye Ghana Dental Association womo agiatum ain't you bet me and 175 gram no a big family pack no a pepsodent cavity fighter womo and a caho ama ye de Sompa Rhapsody ebro na Sompa Rhapsody jumedia no and a Sompa hope so near bedija hope so who ye what domi watermelon street your number no your client service line 053 1886216 your client service line hope so be preach wa ha hope so be what vet wa ha
Obaso babu adwuma hu dawuro 053-188-6216. Your client service line 053-188-6216 053-188-6216 na wa fresa number no na bibia etimi akoso eye. Bishop na saa suban no me pese me ko break ba. Ebi mu se wo se maye nhwe charisma no e ma me nhwe oba na ho ofe e ma me nhwe be ma no ne tenten gramo e ma me nhwe sede wo si twonyom ba bia kai kura e mesre oba bi tibi bom pae ma agrada enya no nesesa wo hwe be ma no wo siesie no hu he girl no ne voice ne de he ne ho ofe wo se nya no ne hwe eno ye be attractive na e attractive wa suban no ena bi nso se mimusa wo se woni obi nkotena dan ba ko mu wontimi hu ne suban eti be dan na metimi hu be ma na mehia na bonten oba na mehia na wabonten mehu ne suban na daachi and amfa wode gyaye ama mehu me so mekoba na wo ya no ama me meka wo se Sompa Rhapsody na wotie free Sompa 106.5 FM Accra. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. Yes, can you hope you more? Joe's bread and pastries. Joe's bread and pastries. Yeah, no. Yeah, the Joe's hot kenke abba. Dokono papa no. Dokono papa no. Afei na ube kojo. Akoto to ebro. Abecha ho sente. Ababa ye dokona kwa akoton. Wabra Joe's hot kenke ewo ho. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. O say price no. Ube tu na wo kwa no akwa akoton. Eno anu se wonya woni ma na wo dia boss. Enti sabre die introducing Joe's hot kenke. Ye de ebro papa ehu cha ene ye dia ye. Baby aye no nso. Eya honidie nko a. Highly clean environment. Ene no achi no obo adie nsa no naturally nice and it tastes good. Enti ye comfort the amount say Joe's hot kenke. Mo amoto dokuno nyina. Ema mo ncha mo ho biem. Ema mo mre biem. Mo metum free ye nchen. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. Joe's Bakery. Jome ye wo commercial bank echi ho no a. Sa wo pedudu atu a. Na wa frɛ 02560688832. And you say dear Joe's hot kenka benti. And one say wo betu ya. Na wo dia kwa kosi wo kona ho. Na wo ton. Joe's hot kenke. Hot kenke. Ye dia bawo pona no. We eye hot. Hi, you're from me, Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Share me. I was Sompa 106.5 FM. Midday Sompa Delight. Bro. Sompa Delight, a social entertainment program. Ebemawo entertainment, information, and education. Onya, sawati de wo honi na deda. Afi, ena ne dance no. Eba, Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be some Frobi. Nakashele say, Abna Ruthie, I was Sompa 106.5 FM. Na ode Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Onyankopon di fa wastrano eweye brim. And am nensaso ama onyankopon we ya won wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed.
we ne butai teach us some perfect service e wo ho mayen enye TV program keke eye bra osoro ne asase hia eye bro nyankopon kasa kyerɛ ma. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma some perfect service entwa wo ho hoda eye dwada kosi efiada anopa no num kosi anopa no nsia fa woda no nyina share radens na erade beye. Now so make a need their famous. Ya boy! Ya ba Sompa. So we are man inti. Come remember that was listening. Oh, Sompa FM. Akwada hu dachi anana ni aje. Opani twana ni anani raho. Mara hu sampa na minke. Mintam kese na mibosu. Memrati bremu menti ya futu. Elamina minyo. Ranti ani mabawa kuti me. Akama ya sakuna. Atie for me Sam Makwa Baba Sompa 106.5 FM Accra. Sompa Rhapsody jumedie na wutie no ne mene Bishop there. Asare Morris ena echichin komo. Die ntia warija ye bebre adoso no. Wa me yehunu sa adwene ye di wura mu no. Adwene no enye. Wa me yehunu se bebre na ntia ware ase. En wa me yehunu se marriage is under attack because the devil is also after marriage. Na wasanso ka bibi se tore bia ye hia wo bia. Ye hia nisuo no nko a. Charisma no nko a. Ba ye nhwe nipa ni suban. But aware ye suban na carry aware. Wo ware wo bia ye ni suban no waware na nye nipadua na ejina ho no. Etiripa no obetimi abompa ya ma agrada mu apai. Obetimi ayesofo obegina wa anwosa ne sane na demons flee. But wo ye pesemi nkumunya. Wo ye dufrupe. Wonim kasa omua de otetew. Eti se wan hwe suban no a wo bebre. Evi se nipa ni suban ye ware enye nipadua no. Nipadua no de ejina ho kwa. Eye suban no le kari nipadua no. Eti Bishop Masan ababiem na me bisa se wo si enni kwanse ye hwa ni suo no. Ye hye charisma no. Na meka se sofu bia okohia lady wo se lady no he wotimi pompa ye akom kyere. Wo ware ne sofu no kura wawu. Atedie eyiga na wo bompa ye ni si tete no. Sa ne mpa ebo no de ejina baabi. Ba ni suban pa. Ono aduane ma no. Wone ne na. O tete no, obo no. Oba so obo be ma. So no bompa ye pa. It was young say see a separation between the charisma and the character. See who say nipa no suban na okoware. And let me force me musa say. Obi amako hia no asore dem. Obi amako hia no wodwom. Obi amako hia no bank. Obi amehia no social media. Obi amehia no abusuafie. Obi amehia no mempotem odie. Me dan ene mehu ni suban. Bishop Morris. Medase. Enu so nti na ware ye ntutu mirikankom. Oh. Abundant Life Family Church. Mo bishop na ekasa no. Bishop Bacho kan woni o say. Me say enu nti ana ware ye ntutu mirikankom. Enu nti na ware ye ntutu mirikankom. Ye mprenkum. Na se nipa no mihia na mepe no. Enu nti mo say church bi wo ho no mo a. Obo say o my o say oh you have to go to for counseling for 6 months. Yeah, it is 1 year. It is 1 year. O say then and that's it is a system to know each other. Mudibe humu. Omu wa adwene bi se wontimi hu nipa suban kopem se wona ne betena no. E de na obetimi aka fa hu. Onye na adwene so opeso hu suban ne. Onye na adwene. Because opeso hu a obehu. Opeso hu abehu. Yesi ebimu si ebimu timi de omu suban sie. Suban etese nyinsen. Uye dan a cha ebepie. Na se wonya abotre ebepie. Ba ya ye ni abotre wutumi press the right button so a ebepie. Enti sheda press buttons. If you pay su any by ne ho a sheda e press bibi press buttons no na obehu. Omo ye omadwe so mpeso omu nti no omo se omu hu no. They are too much busy on the charisma. I charisma ni so ni body no. Ana de no wan ye ntem obi beje afri wonsem. Wan na beje. Na pesuba na hwe. But on your force e bia hwe wa ye ntem a e bia na obi beje afri nsem. Enti opre ama ya hye de kawa no. Opre ama ya ware no.
opre na wawo because o nyini ne nafofo nyina aware ba bishop se wonya abotera nya abotera suban te se nyinsen ebre ebetimi amana pie ana obetimi obi be se wo be press batem no oba bi ka kire me se Akosua woni me sheda ehye be ma no opese wo ware me abufuo na me pese me hu se de na bufuo sitie oso wo tene ne nsa bɔ me oso wo sheda so you press the button wo betimi a press ya made no wo de asie kura be pie ba ko bi so oso impromptu no okosra na impromptu oya so wo fio so da bi obi kra me ni ha metu kwan no ba na ayi be ma na se be ma na so no sheda ka se wo tu kwan but no wo ha because o ha de it oba na wo fia santan no pie ho so oba na nim so wo tu kwan santan no pie oba ha de was na nyo na ka se wo tu kwan no se ya da bi na me boa na me pese me hwe se me ni ho a e de ne koso na se na ni abri so wo pe bibi ahwe bibi ehu ba wo hu ye no a na ho ye wakono into no pentem into press the right buttons na wo benya the right information ne to so me no o ware wadamfo obi anu na fa adamfo unnim no wajeje ne pen wadi ne ho fo pen watizi no ama ne bu ofu pen wa hu ne reaction because why wadamfo wutimi hye na bufuo wutimi di nkomo tama sika woni botom ne tama ehia no wa hu ne nyina sika ba ne botom hu de oyeye ehia no so hu de oyeye ena wo be ma no so ho kire wo no hu de oba ne yeye ena sika so eba wo hu de oyeye into wadamfo is the best thing enra obi frame me o say papa obi de asem be o say oba bi a one no oye na adamfo one na nante for years wan se ne pada na nsenya wo wa afa abrante na ba say obeware no onte ase afa say ada abrante na adwen be ne kita no because my ye namfo keke for so many years na ade na fe oba ana de ade oba ohun me no opese o ware me ade na wan kanchem na efe ade okita adwene bi ana me ka so kanchem oba ne say ono oba no na adwen sua na be ma na adwen da ho pa no hade no hwade ope proof to afọ wadamfo no wanante ache wan kan ware say wan show sem bia say opel because no de shade ti afren wo say be koyie eti ma mmeware eti de wonim se wadamfo eti obetimi afọ obi adamfo atete no oh yes the best person you have to get married is your friend Abraham ka kire ne na ko eni say kopeyire brem me but me mpe stranger yeah me mpe ohoho komifie eno no kire obi a woni ne wo relationship won keta hodie bi tahudie you say relationship enye mpratwe o debi relationship eya anonkofa eya okay eya yonkofa enye mpratwe say yancheche mpra ne dadeda enye no ya adamfo ye hade me show suban that's right me say wo bufu a wo siye wo modembo me show wo adwumaden the way I would deal with enkoda say me ne wo a say na betete me enkoda say na behwe me enkoda say na be behave what more days I will say chi den say will say chi nya den say wo ye kwadwefo say wo nya kwadwefo because eno ne begu aware no say wo ye pese minkum nya me ka che wo say me yare wo ye madam fo de ba me ka che wo say me yare no the way wo see ye that's right eno nsane ye man nya na me di hwesuban no nti no oni omo ka say gi say wo ware na ansa no opentem tia nti no wa friend nani wa share friend nani e wo niam bi ho yes one of the things I can before I say I do this I say never be intentional be intentional sheda ehhehhe wo hwehwe wo behu say Bible says seek and ye shall find that is it enti awari be bregu ni nyina na ye these are these petty mistakes yeah ye buyani gu so I love him I love her me sha obesesa men ye bi da men ye bi da oh me ware na obesesa ana obi kra eman kra de wo akokoduro mesesa no eman de akokoduro kra che mema no because bishop ya na mema no kra de eya mo hu bibi na hu se oba we mu ade a emfa ho ne ko de do no mema ne bitimi nya akokoduro ko ba eman de yetimi wa akokoduro ase me hu kra se wo ye cheat so mesesa no na oba ne timi nya wo hye mu se me mesesa no ema de yakokoduro wo mema ho de mi wotimi se be ma ni sachi eden wo yare kra wo mfa ne ho o se me o de be ma de obesesa nti obesesa nti o de ma minya ne ho abotere
betimi abaso obesesa ba obesesa 20 years time. It can happen. Ebu ha na ojina bibi so. Ebu ha empabo to Mrs. Sanipa. Empabo to Mrs. Sanipa. But you see, near many bi wo ho a. Try I say what to me before you say I do no. Na wo hu. Na I say wo hu say no man. And why what you say wo betimi atena ho. Na wa fiase ye hu adwuma wo hu nsisanye. On the path of change. Then you can go ahead. But I dare no. Unya nso hwempo ba. Na apaska. So onya kokudro say wo bekọ. You know, Akosua, I don't send no when you na ma warija yi bebi to ogbowuro mu pe no hu pe ne hu aka no. Yeah, no na subiri no. Na ne subiri no. Afi no otwetwe sign. Because when hu ne sa. Anya say when hu ne sa wan hwe. Wan hwe ohun ye na nso wan hwe. Anase wo bu nanim tia. Obu nanim gu so. Enye hwe wo bu nanim gu so. But you see the very thing na no make chiro bi say eniama emra ye nware ye hu ye yebu ye ni gu so no. Eno na dey awarija ye bae. Ampa. Eniama ye hu ya yebu ye ni gu so ya amfa ne say ye serious no enye hwe no. Eno na dey awarija ye bae. San ye man ketenkete no a wo do hu ne say ye ketwa no. That's right. Ene be ye kese. Ene dey awarija ye bae. Anunti no aware ma wani na ho. Papa, se me ye young person na me tie wu. Mempese da cheme ware ma ware negu. Before I say I do. E dey afutuo na wo de be ma me. Ne edikan wankasa hu. Bebre nim ne ho. Hunia wo yo. How value you are. Suma wo sombo. Na hu babia wo kro. So wunim ho na wunim babia wo kro. You can pick anybody to go with you. But wunim ho na wunim babia wo kro. Ebie wani ma hu the right person a obetumi de wa aboa wa ma motumi akoduru babia. Na said discover yourself. Yes. Hu ni paban. Hu niama wo pe. Ene niama a wo mpe de ehye wo bufuo ne enhye wo bufuo ba bia pese wo kɔ wabrabo mu wo mreye ene wo ho den wo ankasa hu ni ba bia wo kɔ nti se hu wi a den na me ne mehu se oh Akosua so ma hwɛ no mehu se ne Akosua tie nti Akosua betumi aboa me ama ba bia me kɔ no metumi akoduru ba me ami ni me ho menim ba bia me kɔ menim dia me pempo ere makofo obi abeka me ho obi asori wakogina kwan ho o te se ka atwam anu wehura tenem se eko kasoa se eko katamanto se eko teshinunwa wehura tenem enti afi ekodu destination wi a ehɔ na afi wa no dem se boy obi magi mi o mayera wo enti hu wa ho oden o mra ye ne wa ho oden ne a obetumi aye ne a wontumi ye ne hu onipa no because Bible say ye ware or ye boafo obeboa ye nti no ba bia wo ye mre no ese so onipa no oye den wo ho okay ne a wontumi ye no ese so onipa no tumi ye nti ma wani na ho misraw abrante ababawa wani na ho ani da ho aye nti bibia beba yakwamu bia na yafa bibia beba you see ma o sa wo pa ware a menhwe eto ani nufu menhwe 6 packs menhwe se ni onipa na ato na tade ayone atade na eni te yire no enhwe no because eno no enfa ngoduru ba bia hwehwe onipa ni suban fada damfo fani ni aba damfo fani ko ofie me say oni be manam oni oba nam boso me miensa boso me nsia no ntumi introduce wo nkyere ne namfo uni nuanom ne maame ne papa to hofo because woman nanim no omo so na wo ben wo mo be mo hu nipa na wo pesa wo ne nante ni suban pa ni edi ho hwe sania otriti ema hwe sania otriti ni nuanom ma hwe sania otriti ni papa hwe sania otriti ni nuanom mema it will tell you sania obetimi sania obetriti
she said you see treating crofo mo ben no obi kan say be obabi hia be ma bia na opese one ne ware na amaso bibu so ban sa den no wanware no eno se be ma no me ma me ne papa ne nuanom wo bo mo trimodin when hu obusa won say na de na o ma miska ma miska na me na nuanom so be sere wa wo su ni bia de nti na wo yesa it when was what no say ebe kakra me so me ba be ya busuani. Thank you. Eti be ma we mean to me because I need there. But also me and girlfriend to me mama bi. That is it. But ne ma me ne papa ne nuanom nyina wo bo matimo de. We chese da achi bi no ware me a me so me ba be ya family. One ne ma e kombedi wom. E kombedi wom. Inti show nipa no se ne one se nkrofo no eti. Na fa take a decision. Bishop unim se enkomo ayedi kakai me nkomo bi amatete efa omo a bi wo ha bi ko hia young people bi anipa bi ono no wo ho no so nware no oba bi ka chem sase Akosua de ntia be ma we mesi me nware no da bia osi madwuma mu anam sa o patches so da bia osi madwuma mu onye adwuma anam busas na wo adwuma be na wo ye ntia da bia na eya na me fa we no mesi adwuma be na wo ye eya na me fa Richard card na my say no na da bia wutimi nya time ba ha because me to me pamade me ye adwuma ba ya no betra me ntia ma bete no so steady no so da bia oba kwadwofo. That is it. Because be ma da bia what time aye banchere aye enkofo ye adwuma no eti no e wone no na be ma ba ku bi so oba onu su hia na wanware no oba no hu ba na ye kwadwofo because lady no wo frɛ na wo we mi ofie wo ye de me nya hwe ade eche wo frɛ mi ofie wo ye dem ade wankosua wankɔ adwuma da bi mani ha osua adwuma wo wase mani ha nti ene manko ene wankɔ adwuma me de me boss ni hu nti manko enti wo he no se da bi se oba wei oye kwadwofo enti wo se wo ka ebi munya abotre hye esuno wo hye se de wo sie wadwuma wo hye se de wo si treat nkrofo wo hye wo ho ne die but ebi mu hye hye body na gina ho no and moi because you see so onipa no emu nipa obi omu ade no I hardly so betumi ado obi omu ade I hardly so betumi ado omu nipa but ebi na wo so ye nipa ai odo the respect na edeba edi ni di obi do obu obi omu ade no I hardly so bedo because obu ade enko be value because love comes with value. Say me si sombom fama wo no that's right ene ma obu me yes nti anu na be ma benya odo ama wo menya feelings bi ama wo na enye nipadua na gina ho amepe wo ne wakoda no enye no nko a but young people na abana say enano a ne hia wo mo any wedding day plan no any say yedam bi na ba wo so say then dress by makeup by shoe by photos by the one day by event you know and no hia wo mo any pictures no mbetwitwa no esi suban no okwa akware no papa mo ye hu se suban ye pa ye behu ye hwehwa ye behu ye yi ni free so be cost ye big time Akosua man yang nin command cost no but ya akosto nipa bibre se we mie wani na wan hwehwe suban no a it will cost you big time baba pe bi mo ka se nipa sesa eno nso ebi mo ka mo se nipa sesa ebi ana ne say no ti obetimi asesa na obi won so a huhia na ne wo ye but ebi enu 2 years time no na wasesa eno nso when you know the right buttons to press na so besesa obehu on sesa obehu because suban de suban obi obesesa no oya ade no na se nani ba no ho so onu no ho baby obi a onu ne ho no now always defending the issue and blaming a blaming game no what sits in nsa won so no run away from that person
the obesisa papa kan wo so the obesisa no oya de wo nu no ho esesa yes e ma wo oje ne mfom so tum esesa but the o kan no defend ai nye me de mema bia wo bema bia pema when defend ya no we play mu we play game blame game we yes enti na me so me yes now wo de o kan na pese me yes na esesa nipa no ne sesa den on taking responsibility. No. Marry a man or a woman who takes up responsibility. Or jinin fum so tum. Or ya de nya wo jitum. Or no wo tum facheme. Emma wo hu nsesa. One of the things I may emphasize on my book responsibility. Who take it o fa said wa shade say ye media ma brabo mafom. Nya fe na me beblem obi a se man kase ya man kase ye men kase wo an kase ye nti na man kase ye dabi man kase ya man kase ye responsibility na say ye chew pa wa pa chew na ko onim but on you from swontum blame game and the dangerous people are and because so ye wo ware wo obi a da bia no otene ne nsa you ani obi a wo around him my car, my bed, my home, my thing, my this. My. Oye pesa min kumnya. Ene di oti wo kase obi tintin nsa wo ba che so obi otintin nsa. Always no enye ne mfom so ye wo mfom so. Jana je okra nkwa. Ai. Enware ni pabi sa da. Jana je okra ka. Jane. Ana wo ena wo solo ye mfom so. Yeah. O ye mfom so no. Ise so obeje ne mfom so atomo no. Oblemu Samuel. Oblemu Samuel. David is yemfom so a chain Saul de no. Yeah. Nanso David je ne mfom so to. Etumu. Nti Nyankopon huni mobo. But you wo ye sentina me yesa. Wo ye sentina me nanka wo anye se ya. Nanka me frɛ wo na wa amfa na pese me ye dey. Na sese nipa ne nsese den. But ye wo jitum. Say there be mankasa yi. Manye ne yi. Fache me. Say nipa no eye se wo suban bi kura enye kura no a eye easy so obesesa. Onye blame game. Yeah. Nti o kasa kire no a. Obetie. And na de o kan say me my car me no so e. Ono no ye se nkrofo no a wa ye no ho twi word was it or ye amia usai or ahia or ya ahia de bia no prepare no ho obi anye correct ono pe no ye correct. You're correct. Assembly on Becca Bia, no Bia, you're wrong. On the Nyansi will be all hail the king. All hail the queen. Sancrofono, me, Janet Joe Crankwa. When the Nyansi will be on yen from Swantum, the be a Mr. Right, Mrs. Right, Obiani agree. When you agree, dear, when you're correct, Obiani correct. Yeah, you're correct. Ninkwana, you're correct. Bishop Morris, and go away, dear. At the French, Mamma Bem, Mamma de Bakubia Camona, at the for, and that dear, hey, Bishop. San yema we na bebre yansha e dia wori jaya ba no yansha character no san yema we ya ye nipa no teten nsa wanhwe blame game wanhwe wonye mfum so o ye very defensive o ye je ba pam no ho obe pam ma ai pam ma that is the thing obe pam ma da biar bo hu se ne nko a ayese ne on media me mpem ho asem na ayese na obi a mpem obi anye nti media me nka me ho ono nko a na ye ana ngoma sankrofo hwe mu yi me se suban no akosua me se sudua bio o pese wo hu a obehu suban ne se wo pese wo hu a obehu ba wo pepere wo hu a wo hu obetoma wie yes 0260 196065 and 0260
196065 0260 196064 and 0260 1960. Bishop Memankro etiefo abem kakra na yato so. Hello. Hello, good morning. Anta Akosua. Good morning. Me patro me nua be na mehia ni. Anta wache. Obanya wache. Ena ye Rhapsody ya bowura ware nim. Ma mentie o. Ma come dey chiro. Hey. Ana pero apu nsemo buho. Ya papa bru nsemo ho. Jolly, why you obey Uncle for work, papa? What bay ye would you? Hey, well, prove some money, will be doing some of them. What be so? Hey, and Akosua. Yes. She said, you said, your name will be. I just, you said, said, you know, some people say, you're going to do something. It's about Papa come to my, you know, say. And then the producer, what would you like to say about what was Shannon Polo Suban in your man? David, no, I also won't I want to go. Get them because of I was about Mamma. Non quiet attention. I was about to a bet me a kuntam, a bit me some quiet attention. A bit of some when you how could you? You need no free and a go to in the wagon if you said, okay, you be share or be. The form and your money, I'm not taking work in the 21111. If you shall call it, then it's a attention, then if you see me, you only push me, then it's a talk about boss. No fun side. But who won't show them in your mania? That's how they are called. Jenny Bobio, I saw who have 1 year. And I was on the kind, may touch it and a media. And I'm afraid or we should Duncan, or no one in the but you can't from me. Oh, we didn't quite by. After the while, Jim number 1 was friendly, a person could be the Macafan and no call them Naba. But you don't call friend me, I say. No fun call. Tell us about Cockajay and do on Abba. If you don't call Consul, you know that is old in common. As I know, not down for being common. It's all guy, the guy now. The guy no more when any year. Say the Mukoni say, hey, she borrowed chill, say, the Nikan Kunga, hey, guy, dear. Chese ese guy ne die chese esie chele eno hu na hia no ani di wokun kura ani nkonyo woni dem na chivite si obo ho nkan ja ko so kan ya ye ne say madam si side me ba no de bia ni ana me fawa me no nan si side wo ye me ba na me so me taxi driver wa so ma wo kan no ohu ye ne kan me che ba na me dem emu no do ye ti se me ba ye ge kam so fa chame. You cry, there's a was a minute, but let's talk. I come hard on some day. You know, what's a name. If I tell me, say, did there was a minute. Because you know, what can was a chair will be. We need to answer the one I think of general. Say, come and show. On share, young no cohun, young da. Take even me and the young condition. I want to be in the what can it be? One person what he say. Hey, if you get me in pay, and you mean in part as someone, it's not done all yet. You're so going to say, and if a coin of friends you can't, she said, you're one other, but you're one now, we're not one pair. You see it. Mate Jawache, me da se, yama obi from Ra. Why? I da se pa, I da se. Hello? Auntie Akosua Ishia. Bemena, minia bema ben meshiani. Mitacho Sako de Sompa Community 11. Ayo, Sako de Sompa Community 11. My inti anopena uti Bishop Morris, minti you. Auntie Akosua. And someone was in my anopena. It's a enka and sorry, me you can't translate. Pa was it's a proper way. It is a proper way. School. Papa, is it a marriage school? Yes, for counselors. That was sorry, marriage counselors. That was sorry. Because I didn't know sorry. Only the worry, the can worry, and a warrior child. And the big can worry about the farm or bad 15 gram of cocoa, ye catch here or chi.
they can be for uniform. What it ma wo say? Osua. Na me say atete. Actually, at long last, Ocean was in the park court. Yamin Chapia, the Yamidia Mamino, the Yamidia Mamino, who told Masore. The Chiniswan Masore. Oh, and the teacher of the Mayan. And then my family near San Chechen. Because yea, Kufa man. Yea, Neman Kufa man. Inti yeye nyenche chemu uko fao bana odiweni wafi yenyefi iye watu waso bana shile wapanyina so because uko fao bani befia ejina ube manu so oba anu wakufana kanjo onuna ebi fulu ube manu wana monso anti nshira Nyamisha pa yadase pa yadase 0260196064 and 0260196065 opanyisi we die papa say ye cheche won sore ye misuo papa se wo baby wo betimi abompa ya magrada apai ba ni suban fi ni kasatan tan ni ni huni jumo de be di wo no wo be jane ye jane wo hello. Yes. Yes, madam. Me ba chomi ni aben me share. Me jusu. Hello, Kwabena Smith. Yo, Kwabena, mintie wa no pay Bishop Morris wa ha. Ye na mwasi. In fact, and ye mo the program ke shepa na aba. Na papa ensem ye sanwa o kan no. Meshedemo mewa ho me musa esanse titi ye mema no yuhuna ya ne ye tenchen inse senka ibinya boteho na wahe na wonya botre na azani pano enya no bre ebe hwehwenechi ebe cheki usu no papa ka o si ye hwe ni mu ni echire ye hwe ni mu ni echire ye hwe netuma ye hwe so we nti uko todo ho ko batano a dano manu na eti ye mama me no kese me your wedded husband Shekawa. So bataho. Ye pray ho. Esusubana na wo ware yo enye echire no. Enye animu no. Se nipa na wa ware no omuwu a. Imagine se be ma wapom adwuma se wo kofie na nkaja kwa to oba obemu akwa ba krokro wo. Uduru ya na ye de ntokwa ahia wo. Yet them and you see a conquer. Over could you want the barber chair? If the son of someone win you one no. And so more for ye, when you give me watch him. You know, corner one is also more. Subanin ye. Nyamisha wonso, Mate, yada sena. Nyame ya adomu a obi okoto bibi musa no dachi ni Bishop Morris bedi ho nkomo enya basa ma hwesuban no ba medam meye ne den dachi bedi ho nkomo hello Auntie Akosua. Yes mini aba mam mini aba ben me hia ni yes Communication Nyame on shop papa Nyawu kenina mame enano swaga mama niyo swaga mama akwaba yena mina meno kan say mama enkrofo wu awaliem enkrofo re tawalia ama gre amanya fikri to kwanso wo nyawo
Only a bigger for that nothing. Now what come to a first mamma, mamma, who can correct. Now, catch a bit young for first what mamma won't send enough for. And none I guess it's yeah, that's it. Thank you for Gina only now. What could be run for so mamma? Oh, one cry, how they me up. Why? Mate. One crofone and crofone. Mate. Make come now, poor woman. Mate. Mate. The Bishop, Papa. Yeah, that's it. Amen. 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 Yamisha P. Bye. 0260196064 na 0260196065. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Minu aben meshiani. Oh, only papa just one day. Yo, me pacho mintie we. Akakuta Yankopon Israel only bishop and the major one day na many can Sompa FM na also. Me Yankopon Israel e won Sompa de dia Olema Yankopon Israel. Me kakaka we na aditiano wa me ni adi ho pa. My wife 14 years ni. Me worry 2012. Now me who that me one me wife. Because the man who can ena no be nya there about there who ulu bi na ta e wo se nipa na eye nipa wu ni mo what you friend God brought a bishop be ka ta no so your friend how ni no before this mo le nipa na nanti e me wife e be na me wife mo ya madam for pa ba na your friend is me first time me tell me wale no if me be you near more penny the near ma but no nim say na me said no and then later on no me say my ya worry na me wife ye it is your bishop e can am how to so one look say na there aware no e bit na so dey ni Akosua year e o ti pa no o yo madam for uni no and also a boapa. And over to run where you have to know yourself. So them and I walk. I was so say, Mr. Namike, if you know what way maybe I didn't hope you might have funny said, you said that I have run or no share. So Bani chilling it, or Bano Wona and I be a village chilling hope you ma. Now I ran out and oh, you know yourself. Now we are open to woman. If you don't know where you are going in our life, everywhere will be your destination. If there was a woman would just do your destination, go for the ticket and not say, don't worry there 1 year, 2 years, and now are in and yet I was so then they are our everything out of the amount. Mati. Yensu yedase pa nyamisha pa yedase ahe Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 na 0260196065 ano pa ya wade gya ye bebrebe ene ne ma bia ye nhye ne ewura mu ne ani so tan ye no ene edi ho nkomo hello mama yes aw yada mo ate ya we papa nyame salamo amen Pastor, pane kuku amudia maye. Na me say me come have them already weswa. Me ye beti. But ni nemu ya nya obi maye ntu ya kutu oseta. Ata na mo ti ge kutu we ya towa maye nya. Ya fa na ye pe ya. Se me da mase pa. Na me stra mo no mo pa ho ye. Amojuma pa enkos. Amen. Amen. Yedase mami inshira wodi abreye 0260196064 ena 0260196065 aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning. Mimi aben meshiani. Yo, Mili mintie o. Na no church amoye nso
Medanyamias, Emma Sanchez, and lady. As I say, you're moving on your next answer. Ama, it's a brother, dear. It's an Amayemi and movie. 20 years ago, and I'm worried. Not that time, no, and church, to say, Abano, to say, social media, it's me concerning how you enter into marriage. Now, first, and I told you there were answer, you did not for counseling. In Tiama, you and you may be and our restaurant to be a our relationship to my Uber away, and yet it's our sour children. Listen, Yankasa and I told me American. Answer me, there were not to be a million. Yes, and what's your man? And couldn't see. It's a never wasn't coming. Mentini and Muda. Now, you Nippon Soa, Nim said you do not say Ramon. One dream say, Obetia, or and no crack. Sadia na Bishop Lucas was a Nippon, you were down for. Yeah, you were down for and some other one. It wasn't that. Now, you're down for. It's not baby, I'm assuming if I report it, you do one in any become. Ah, yeah, they were reading. And Mammy said, that is a train I young 20 years ago. Now I'm what? And to the stress said, you may be a young upon their stomach, so when you young a big time ministry, and young about cleric cafe. I would know as some company we also a ministry work and got that. And when some said, Monkoswan and Amon Church, one war into the social my advocate and my youth now more. Oh, more somewhere we do on our catch a catch of the Dabida. Yeah, because I'm what you want to pretend it's all quite sorry and then call us sorry or the new champion for it. But you know, on a big difference. I had seen for 20 years, 7 months. A year, you're 2 years, 2 years, the other than 2. What can I get before and also Papacia and I get international. Some woman church and also when you are more German on loss. Yamme, when you saw motivated for a walker, said the amount of 1 year, a train woman, because then it's a woman our enemy. Majai. That's another one. I pray. Empire, from one topic to another, attack upon attack. Come now to send the one and cast some other 8 hours to that. Oh, yes, your back. We are hard working, may cover, may vampire, let me see a junior. Night and a bomber the Indian a papa to us. It's more than saying. Ah, Yam trimming yet, sir. Now, and to excel the Amaya woman crack pine. It's not ceremony. Someone cost you when I was so much later. One sorry, I was sorry. No, and the cow on Dutchess. Yes, I will go. And I have a church. No more young threat, maybe I won't call relationship. That's all warrior. One, and near be a woman ever go, and it never be a was any problem. You to me, and say, I can't try you to know. You do come out, you bet you know. Mate, Yamishra pa Mate, ya dasi someone so de wadisua when ya wawarie mabeboye ya no pay. Hello. Mama. Yes, mini ambaba and meshiani. Yo, Mammy Efe, Mammy Tio. Maybe, no worry. Nanaka, me our number. Now, you can show now what actually it has really helped me in my next life. Because, yeah, after anything, it's so kind, Mama. When I never not to know. Sometimes, you know, our record to feel loving.
Danke, our chapel. After Bishop of my day, there man not a Dutch friend. When I know more common years in the game. At this time, we are moving to the night. Then man around, Cosano, Cosanifiate, and kind dinner and sharing the beer. Before you enter into the pen, I'm only in over class, that's not a problem. Over no kata. There 2 weeks. What's the damn back home on any kata? My dear medical movie for my personal way. But anyone to see you was there again. To the extent to say, some exact time and another thing spending around. You had money. When you realized that I wasn't giving. I wasn't buying some things in the house. Even though we were not married, it was like saying, no, say, and then now, you go begin at one tongue coaching, and say, you're worrying, and beginning and say, I thought, go about and I would. But no, if you're finding a man who knows to be you, you are the man. You don't expect me to pay like when I've come to visit you. Buy prepaid. No. I will cook all right, but look at that, like the whole thing is like she was interested in my money. Until the young man said, I will keep my money, I will save my money, hey, but they are saying anyone sure. Mama, Medase pa say what share your experience with us and near mama divorce ados one what the jaye and near be a young mayanin na husubaya yan she 0260196064 0260196065. Hello. Me pacho okay. And pacho your friend say Pacho friend no green kasese swedro. Yo, ogre maminti o. Mama Akosua wa bua me papa na ma show so ache. And maybe me say me jaware na me show on Facebook. One sem na wo kan no. E na ma me sa imagine. Who can say now you be out pede mu shepa na wo kunso nya obi a o pede mu senti na how. Na wo kan no because of so ni po wo na so be wo finish the bi on so fi. Enti e ma ta say na she ni plan ni ye bi a mama me kefi. How much 4 o'clock? My son, I may be an so my packet to my Diana Apostle. The bottom of the problem with children and the place, so the way to the other Mr. Darby. Some of them may take the need to me. It's not me sure they turn a wolf sweat. Now you'll be off the day and chef. So finish your paper. It's near house. But you don't want to buy them. I feel, yeah. Not your casa. And you're not a shame. Send a young me fast I will move you Australian and mamma, also with the share. It is a mamma goes to the end of the farmer. Let's down when I'm in there. 1 minute. My dad, my baby, my baby, Amen. 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 Medasi, Yamisha, so yeah, that's pa 0260196064 and 0260196065. Aha, Sompa 106.5 FM across Sompa Rhapsody. Bishop, me say me fa kwala we me fa me nu pe na fe ye di Good morning. Me pa cho me nia ben me shiani. Pacho, your friend Margaret Zuma, because it's at Denta Housing Down. Ayo, Margaret, at Denta Housing Down. Oh. Papa. Nah, I do we want a mama Teresa. My photo our people man Johnny and me wooye. After the minute we could have 9 months no. She phone you or she didn't police station. Or say a man to give around 60 pesos. Obama 60 pesos. 50 pesos. 50 pesos. And the editor here water. Hey! After the mayor be Juma me ton carrot. Oh, what 25? They got 25. Or be any carrot nickel bait. And I did pound.
After I grew actually, okay, no, then I know me again. Hey, then. Me papa say, Timbilka, and then na your papa ya bet to you for a power no. What the school my ayata. No, yet not the banner pressano. I should not yet, dear. And no, I am not this banner breno. Some India way, papa, you want ma, we came up to school my wife. Yeah, Papa is in school, mom. I Metiasia. Amen. Oh, yeah, that's it. Oh, yes, yeah, that's it. Me for the chat to cry. Na, 0. Okay, me for the chat to hello. 0260196064. And as a me for the chat to cry. Na, hello. Hello. Me patcho mini abana meshiani. Bajo Kwame Aboagye ne kasa tin Sompa Rhapsody. Ayo Kwame mamintie wano pe yenkoma edi. De me kan pe nyame nhyomo. Amen. Mo kede. Mo boaye. Na me question is say bema down for a man enche na wiye. Na ife eniema me ditisi meni so nya penka me peno amwame. Na ekwan ben so na mepa messengerna ma ebema ye kan say generation coming so no ebema omukon ado e ye ka say aware ye a oman so aye eno kre me mesemi di takakra mate me da sese bia wo ware jai pen ana ninja ye but who per se ye kire se bia enema bia wodi wani si so amem but ye per se encourage marriage ye ntu fo kwan ye be hye mabu ni nkran yesa. Sure. Okay, Mate, me da sepa me mfa di o twa to kra. Hello, Auntie Akosua. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Pacho Bekasasi is still reading Begro. Yo, Begro, maminti o. Na mo program I am me SMS network no not so. Auntie Akosua me worry so full. E ke ma 70 minini jai na me be fu abranti bia me ne jai be 5 years. Ana be fu abranti me ne say. We project work be me yes stores free room. And Akosua be ma branch and say on fell and cut off so mama one. This can see 4 million a share of it. And so to near more yummy ya me see when we are real. Or Juma be quiet by me, so many young. I many dear Gruesome. What means I mean to see China Yoyana for corner Yoy. Because it's a new more me, I'm a person. So we dear, nka enya wari die because since na ye ka bibi se wo ware ni pa e ni suban na wo ware eti ni suban na wo hunu no se we die ni kwan se wo ha wo hu suban ne nye because nipa na nye nipadua na abɛware ye suban no ɛna munya nware ye nyame ye wadoma biebie bi so ama wo hu a oti wa wo ye de dwane je wo kra nkwan dwane je wo kra nkwan atam sika na wo ba basia wo kakra wo benya na wo be ma wagye na wadi anya kokoduro nipa no kra yare a wo mfa ne ho eti sabre kro munya nware ye na wo yare a wo mfa wo nye hwe no e de na kyese wo ware wo be ye obibi nti we de uti na ayeye ene wo hu suban ne ntam ene ye ware suban enti dwane na je okra nkwa wai menso me da sepa o nhira won so na mesi ma wie ba de ma me mfa last call yi na me bre na so we de me ma ne mre mo Hello. Yes, me Pacho. Good morning. Your friend say. Pacho, friend Auntie Teresa. Auntie Teresa free here. The friend say Alpha. Yo, Auntie Teresa yenti o na me fa untwa to. Ya me slam on we slam my pano say bishop. Oh. Na tell you be kan sa dey we dey say kan mo church. Mo church na omo mo kom na. Mr. Akosua. Me baby akonya beri medi. Any money, na me pana gin or the power you know.
Say on Kwani, you do Yanni, I say on Kwani, the family. Say, if you call, I want now what only them and I want. And Kalani responsibility, I bear man no so proud I walk. Into your bear man answer. My 2 4 2 on the sun. The bear man no cry for that say. So tell me look at the wow back was sound to bear man is Ujana. My catcher, just a walk at no fool say, on the no, you're right. And to more question, no church. Na my bag way every. Almost say ya wali cha 30 years, 35 years, 40 years, you know. No me say dey almost say dey beginning me. And next year omo warrior. Omo ya da omo se omo say begimi bresu so yetimi ya warrior che. Ya da omo se. I don't think ya warrior che. Na me ayo ko mo be wuru omo bon ewu. Ya mo omo bon ko practice mo tete. Omo se okay, what for say? Oh no dear. And when I open all the family so that you are your responsibility. Hey, now I live where your future. Dia wonfa. Mami se nkwala no, mami de minim se nkwala no. Se wutu omofo a waye wafam de wo nu omo kasa wi a no obompa ya amomo no agya omo life. Abrabo no a wo kwan bia efa so kire wunyansa. Eti mami men ha ho metete wo ayi wa bobra wabre wanyini wantinya afa na abetete wo ba ho se wutu nufu no amfa wanyina wie se wo ya adult nyame kura won hyeyen metiase mami mema ne nya wo ya mami mema ne nya wo ya kura wo de waka bompa ya ma no I am a doctor child, but she said I am power and can come and making out there. Also what you need. Esu so wanyina ne ho amanga etu de agya no abrabɔ no a bɛma ne nyansa ma wate mami abrabɔ no abɛma ne nyansa ma wai ye ka no wanti a abrabɔ no a wo kwan wo fa so ma wa wo hunu nyansa wadwene no bibi bɛ fa woni so ama wadwene no akyea kora e bɛba kwam tu de nya abotra abrabɔ no bɛma na adwene na ba kwam wai mentete wo ho kra di Akosua na edi ubayire bi nechi nkontomre bi nefa boso na wo fufuo bi di enyenye ne ho kra entete wo mate amen ye da se na mesi mawi o so hello Good morning. we makasa mawi ai me pacho ma me de friend say na free he I'm Tracy Manson. Yo, mami ntie wo na atwa to. Mpocho. Producer. Din pa. Eno ku no wa sole mu sa na sole nkanfo. Ode ko to omo ani. Na ye ke hie mu. Ye bibia mo. Ati de me na tira ye du nwa de na a sole nkanfo na etwe na twentwen. Oh, yes, I can and that no, Mr. Miriam and one on the pop. When we saw the first one, one of the Miriam and Martha said on the pop. Or the Mecca, 7 years, no, yeah, me. I see the minute and I am the cry to Sawali. My China and home in I should be nearby and say, or to your transfer today. Esi da 8 weeks was at no so. Then I know G or power at some for about so doing but tonight. Enti unim oba de wa kan mi mfantufo. Bema ye ne nware ye ne nya japade o. Bema wo ne nware ye. Oba kra wo ne nware ye ne nya japade mom. Bibia timi si o beto o for say the beto to mama wa. And tomorrow, on no opportunity, or 12 years, and I know you 4 years now. No, not for 8 years. Since I don't, or not for 8 years, and there's 2 years. 2 years, and the amount. And you need to. I'm not saying I don't try that or maybe she's so better or maybe you
na wa ma ubi ne ka tena ye 7 years nya ni tuma mi pe wa no so ya ni na nya tuma wodi na ne ta wa le we de metu ni anga se metu mama me wa ko mama ho ato ezeze wo chen se nyame beye wadomo ho nyame ya ma de ne se me so ni ti awale no ka we bu ti pasia Yenti ni amaya ne se mema wa ye no ha de na wa ye bibia ni wete na ma sorry oye me ha de ye me wedding ti mi bibia 2 weeks ko pete me pa ke ni mama me ya 3 weeks ana uja no na mo small phone that's my mama ni dey our family na me coach and bad ti on ban Sunday free only let you know me who said na ka on no do shebro na me ti o and come in every day na so I did a small bone I'm passing me ni guy na 1 year pete and I mean you this one oh yeah me ha de yeah me wedding and no me na tutu ya na oh na akuma to na ba me de oba pa ba me de o kire ne pa ano ka me ye fo mo na ma nti asese wa ye ohu adie ye na wo tweme ne wagya no ba na so pese wo ye ne sa selebe ya onsisi wo negusie mo krampo na bi mo nti asese ada ma dwene edwene ne mezibu o seda mate ya ne se minzimi ukraye na me yansa chen no ye chiche ni mu no to ye chiche ni a no so ma kire ne se no so mama dwene ma wo o so wadwene mu awo nyansa ne ye disusie ye nye school kwa ne ye disusie efie nyansa no no efie nyansa o mo de ne school oba pa me dance mate me wonya me na na bi mo sno bo no ngam na wa tena sa bi e aye je pade ni na nti aga na je wade na akọ baabi na me ji nde ma de me pon de bia ono so kwa twa na mprampa ancha na odu wu ye wafrim wini ba oba pa ye da se anopa ye da se wa ba wo de wa bia tenchi mo foto wana wo hwe no ntumi a enwu sole na te de difa sole na te de difa wuni be duma ya ye duma no na so sha wo ye duma na ga na ga ba no lem man no mi chop money ye mbema no mi chop money no mi ta ko ensie ni wo to na so wo sole ena wo ma me ba na nya wo bi su bi dia sole awa wo na mbo wale ye wo chi a wo benye bi tuma wa ma tia ye take wedding na mo te ma wale ya o ti wa ware ho mo ye japade e bobra 1 year ni ko ta nsu na me te kimpa nsu ena hia be ma foforo no aye ho ade ne ono de wansisi wedding me dance oba pasa wa be count story a kire anope me dance you say that's you enti we de tiefo na de bishop oba yi say o se hwe wo ye teacher ni amisi mi wo efie nyansa wo be sisi me ba yes ne strategy ni de misro ne strategy na no she the strategy they don't do it at home wo de say de o kan no say nipa no ni nyanware na wo na say emwo wo hu ni suban ne mwo wa na wa fa wo baby no so afa ne baby ono de ono ye na je say akwa na kire ni nso be kire no but to de jano ema ne nko na ebo bra enti bishop ene nkomo na edi ye ne mudo na che be santo so na ebra ansa na yebewie no ka bibi fa awofo bi a omutimi piepia wo mma omokọ ware baabi na abusua wedi mu ye na seni se ka ho kakra na yemfa enu enwie na daache bi yaba bedi yaware hu nkomo bi yo akosia me dase ya eye no kre se awofo bebre na ama aware bebre akon baabi a ekro no because we hu se eho me hu se na meka no eho go asa ho ebusuan mu ye ana mu sika ana mu din nti opese ne ba na ko ware wom eso won hwe suban no enti no akọ ware na fe na omo ho akire no maame ba akọ kasa no
or can say omo a free enough no and ho asem baby wo ha akwada onimo nipa no mpo na ya ware ama no na ye de na koma no na se ne atie bia no osimu na ene ade mesre say ma akoda obia aware no onye responsible to na ware na enye say ye de be hye no da bia me ka me say aware a ye kama no sa aware no enkoduru ba bia cause ya kama nti no onipa ni ya ade enye kura no a esemesi nti mesre asofo nso say ma asofo enka aware ma okay sabia ya fa we na ye de ama ye nyai saade no okay na emoa ana me pese me ka emani to dwa say wo yo sofo na wotie mi an yo sofo bia na ye counselor nti wo yo sofo a eno nkire say wo ye counselor se asofo nyina da ne omo marriage counselors enu ka ho bi na ma awaregya ye aye bebre nti no wo yo sofo na nyame afre wo a na wodnim ho se wo nye counselor look for a counselor say even unyonko sofo no ye counselor menye wadwe se bia odene kwa na oje wanu onyama na so ana obeje wo mem because obia wo na doma chede anyame dia wo no chede anyame dia ma no enti no look for a counselor obetumi aboa atete nipa no amount and ye quoting scriptures about marriage and chese wuni maware there be enti no moma ye nhye se ne oma wensu na ye nyae se ne ye connect Emma connect ma amehu we ware na beboa opa na wo sofo na wo connect na wo ye sofo ye dia ware asema ba wonim sa ware mu dia wo nhada nya ade ebi a wo de no teaching ya na wo preaching ye baabi foforo wonim do yonko sofo bi o ya ade na kamfo asem we de buro me sefa koma we na nipa ne wo ntena because obi a wo ni grace a nyame dia ma no ware eyesuban yes enye charisma eyesuban enye charisma na husu se enye busua bia so ne ye ware mu ebi adachi ebeka ho asem enye busua bia ne warim ana enye oba bia ne ware no ana enye ba ma bia ne ware no enti no yema ye ni na ho obi wo ho ani suban no ensekura sasase we so ware that's right oba bi wo ana se ba ma bi wo ase de ni suban sitie no there is no way sa wo ware na ho beto obi o ye pesame nkumunya wo ware ne onye yi ojire wono nko ano nti e de no odi obi aba be kan life because wo na wo ba ne life wo be use that is it dia wo be yama no nko an ne hia no but so no be ye bibia ma wo de da bi etu obi wo akogware obi dia wo be yama no nko an wo no de wonye bibia ma wo da Akosua obi wo so be ye bibia ma na o ye ma wa ewiase nyina bete obabode obeye wo deda ma obi ate ya bete na ne wo be wa yama ne de onka wo ye mfomso a obeka mfomso na ma obi ate but ono ye mfomso de a obi ante eti ye hwesuban ene de wo de babeja ye ne besom ye be hwesuban enya atenka ene akono ene mehu eti we de bishop onyame nhyira ye be san de wa babiem ne abedi nkomo because aware mu nkomo de ye ne unwie na 6 books no so ye be hye da petan ye be fa one book at a time ye be hye ni nyina onyame nhyira pa senne wa be ye nhyira de amaye wo Sompa 106.5 FM akra ye ni aso papa wo konso so a ye chia covenant abusua ye abundant life family church international abundant life family church international mo wo hin bishop ye wo Lashibi okay asoro no Accra habako e wo Lashibi bako La Paz okay La Paz race course last stop wa okay stores na wo ho no esoro ho e ho na abundant life e wo La Paz ho okay Lashibi e ho na mesome wo okay ye wo opposite Red Manual Estate okay committee 18 roundabout committee 18 roundabout okay opposite the estate no be say me signboard esi 50 bi wo okay see aso dan kese ehye ewo fitafo nachi okay ehona wo yo ye chia abundant life family church so obi person o ritual o number bi na Facebook page bi ana say baby onkofo betimi ana say number bi a onkofo betimi Facebook Bishop Dr. Deasare Morris obehun me on Facebook all right and a TikTok so Bishop Dr. Deasare Morris obehun me Dr. Deasare Morris and now person reach me on phone so 0249 78 0097 yes uncle bi 0249 78 0097 Bishop yeda sesen ne wabebi ni waware mpa ena no pe ni Bishop de
Bishop Dr. De Asare Morris, Abundant Life Family Church International, Lashibi, and Yana Chishin Komano Pay. Divorce rate Akosua, Nianam Suono, or say a Shasianu, and Yamabi Buya Nigusuono, and Obobe Bre Sumaye, Yamfanya Jumani and Famoya Bra. If say our ready a de papa, there was a one yamun Diani Muntiasie. Na adwene na wodi komunu nso nya aware na wo bebrewum enti ehu be hia se wo bepemu nimde wodi adwen papa be wuram na wodi mpai bo beta chire se be yourself for nse na wankasa wo suban so nse no ene de odi agya ne se eye character enye charisma. Don't look at charisma, look at the character. So if you say you are marrying the character of the person, nipa ni suban nya na nye adwene na nya na adwene na nye, and to be interested in what is in the person's mind, the mindset of the person. Ahani de Sompa Rhapsody no see. Ye frame di enyame hia na Akosua Aboagye you betimi frame Akosua nhira. Me so we near the second service eba. Prophet Dr. Kofi Odro wono ena alabaster. What the second service dwumadi no ba. Ebo promote near the promoter kase ebo no aba. Dogu we here the promoter kase ebo no ba ya near the Sompa Delight aba with Abna Ruthi. And na Thursday strong kokra. Pano no ebetena se. Sompa Delight we near the For God and Country dwumadi na ba. Prof Kobla Abochi beba betena se For God and Country. Ono so we near the Hot Bite News no ba from 5:30 to 7 p.m. We ya na Prophet Mango Day. No so the third service aba. Na sidan so aba betwa so 9 p.m. pepepe. Kwaso tie Sompa 106.5 FM Accra. Radio wutie wunya brabo mu nimdie ne nyansa. Radio wutie ma wadwene mu da ho. Radio timi ma wode wanam sisi yie. Radio timi ma wo hunu nyansa. Radio esisi kwakwahwe akwa efiri wabrabom. Radio eyin mu ho ene mi hu yanka efiri wabrabom. Eye Sompa 106.5 FM Accra. Yadamu nyina se me da me producers ase me da bet my sase Jeremiah Simpson. Senso na afia gel Forson social media wo share chire Augustine so ebo mechidom. Yadamu nyina se amamumo enitia adehye.